Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Temaşavan heyeca selamu rahmetu berekette khudit rase ve tevekka ve hamdullah rical ekidi selekrar haber TV bu meyvane malave. Seyyida melamet huzura ve hazire seyyidahum khairatın. Khairat khudur ve da khuda razile inşallah. Ecma'in temaşavan heyeca persi ve telefonu karam persin seyyida inşallah besbavan. Bizindi dina bernamede ibide. بدي ام برسي وبقرن فان برسي دستي مهنا مجوان دست بيبكن سدبي يك بيجن تكليفة زواج البيديك كيديكي شد بالمجاهد كم روج دين دارمت بيس بيجي ودايو درت كيفن وسا فاسق خراب درت كيفن قالوا بيديك كاره دعوة فسخ نكاحي بك طلاق بك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين Kitab-ı Me'y Şeriatı Ma'lum Sad bejin. Mesela nasıl mal yek bikra aybdar ve kadar mali geri besvere. Bire kişi mesela İslam'ı bece takime dindarım. Meca khudkum roja khudkum haram marami hibsa khudkum. O bireki bixapine o paşe derkebe bu خرابه خرا و تارک صلاته و بلکی içki خورا و حرام دخو birek kare feskan nikahı خوب که بله hatta zamanı Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu bireki mirk biraz zevce yara koariyi raşa pori raşa gence biraz zevce paşa çanı derdi minnet yara koariyi direz bu birinci ters spider Nasip Ömer'e Demer yüspiyle boyak kiriye. Cep pirek sabah Hazreti Ömer bir ola viyam xapan. Ömran zevci ve xapan diye Hazreti Ömer gazet kirvete çıma ve xapan diye tezgahına koydu. Ve ola min usavket ve berd. Hazreti Ömer bir de berdan yani. Yani vakta demeye ki xapandır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de men gashana feleyse minna. İkmen bxapine ev necmeye. Yani mal ki mer bikre mer kar ve vakti aybidar deri mer kar bizlere icaz savaş tabi hayat ki daimiye o en xapanla mazın jidüye da o pire ki mesela vakti Amerika ve xapine mesela nakhaşin kitede be özür kitede be hatta mesela almi asri mesela benim pirek vakti mer pirek rabze pirek da nakhaşin ki be kare mesela hemen ve bizlere peygamberime pirek razevciye yani vakti ko ciliye kusukire nere kilaka da barası. Belki Peygamber Aleyhisselam bir ve mukhabat ciliye kusukire haram ala babı. Yani tabi zevat bu hatırı devamı tedavi. Devamlı nefret çene be. İcet taraf ki de ikidine alidine mukhabine haskırnu muhabbet çene be. Xudâ azze ve celle bi ve min ayati en halaka lekum min enfusikum azwaja liteskunu ileyha. Yek ayet Xudâ, nimet Xudâ, qanci Xudâ. لسر انسان خدا به اوه کومن جنس و جوارا پیرکا خلق کرد و به پیرک سکونت مینه. آن انسان که هفته حسی سالیه پیرکای دمره تریه هوای کو حیاتای قده ایلا دیگره کو حساب زوجه. یعنی پیرک لا حنج و هم نافجیه ما حوالتی. يعني خدا بيقول تسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وخدا حس كرنو محبته كرينا بين أمير وبيرك لفيادجي يكتب جرا علاماتها. يعني يرد her işte merhaba. Xapadan hebe gitti. Xapadan icad bir entisi mesela mühim de kapire kumir kunne uygun hebben. Şerh husna kun hayat ve cehennem. Böyle. Müsaade ve size daha telefonu mehne muam bugün. Can tabi kelam ke khairatın. Selamun aleyküm hocam. Aleyna aleyküm selam. Hocam iki sorumuz olacaktı. Buyurun. Hocam biz evde çocuklar şimdi doğum günü kutluyoruz da fazla mum yakmak falan aile içinde bir sakıncası var mı diye Bu soracağım. Bir de kahve falı baktırmak kahve falı sıkıntı var. Evet. Soralım Seyda inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok Allah razı olsun. Ecmaîn Allah'a emanet. Aydın kelam ke khairatın. Selamun aleyküm Seyda. Aleyna ve aleyküm selam. Eza selamam ki medresi hoca ötezi ve harcancı hocam. Soruya kimeye rifasınıza kurban. Böyle kelam ke. Eza katahat karım demet torun ekha, nevi ekha. Nevin el cemteye?
Nereden min ayrıya kurban belli. O fakire. Fakir nine öğrenciye yani babi maaşı deden yani İdare maaşı var abi. Tamam. Kami Seyda fazla. Pırsın inşallah. Hadi selamın bazı Seydalar. Hadi hadi ben de hayırlı hoşuyla inşallah. Size birinci soru dedi acaba hani evde çocuklar için doğum günü yapmak ve o doğum gününde mum yakmak özellikle. Şimdi bu doğum günü yani İslami bir adet değildir. Evet. Hristiyanlardan gelmiş. Ama bir insan doğum gününü mesela İslam'a göre mesela tekbirlerle, salavatlarla güzel bir yemek yapmak, güzel elbiseler Pasta yapsa. giydirmek. Böyle İslami olarak şeyse zararı yok. Helal şeylerle. Halal şeyler yapsa. Ama mum şeriatta mesela mumlar hem düğünde hem böyle doğumlarda hem de mesela bu sünnetlerde şer'i değildir. Evet. Yani boşu boşuna o mumları yakıyorlar. Bir de İslami bir adet değildir. Mumları yakmasınlar. Ama öbür şeyler caizdir. Bir şey olmaz eğer şeriata herhangi muhalif bir şey olmaz. Çünkü Peygamberimiz doğum gününde oruç tutmuş. Yaralsa sen mesela pazartesi günü çokça oruç tutuyorsun. Bunun hikmeti nedir? Diyor o gün ben doğmuşum. Ben öyle bir ibadeti yapmak istiyorum ki Allah-u Teala o ibadeti çok seviyor. Allah-u Teala oruç tutmayı çok seviyormuş. Mesela kullarından. Hatta mesela ben doğum gününde hem de o gün peygamberlik bana nasıl olmuş. Ben Allah-u Teala'yı memnun etmek için oruç tutmak istiyorum. Bir nevi şükrün ifadesidir. Evet, bir şükür ifade. Bir insan da mesela Allah'a şükürler olsun. Allah-u Teala bir sene ömrümü uzattı. Uzat. O insan dua eder belki bir sene daha da uzatacak. Bu inşallah şer'i olur. Ama mesela Haram işler yaparsa gayri oradan İslami şeyler, erkek kadın iç içe o mesela sazı, mesela müzik O falan şey haramdır. ediyorlar düğün gibi bu haramdır. Böylesi. Yani Allahu Teala'nın bir nimeti karşılığında sana Allah isyankarlık ediyorsan. Bu olur mu yani? size de telefonu bana mambur müsaade Evet. be. Diyarbakır kerem kamı bخيراتın. Diyarbakır. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam yemekte annemin yanlışlıkla babamın eline değdi. Annemin eli. Abdest kırıldı mı? Evet, abdesti kırılır mı? Yani bozuluyor mu? Tamam. Var mı başka sorunuz? Yok, teşekkürler. Allah'a emanet inşallah. Batmane kerem kamı bخيراتın. مرحبا خالي سيدة Merhaba kerem ki ehlen ve sehlen. والله فرصة كي مش خالي سيدة مالا أنور أزي فرص كم جي خالي Ka kerem ki. مقو دبين أنساني باج أمري وان قطة أنساني خراب أمري وان دريج خالي سيدة مرة الله ميشكة خاباش Ka mesela pırsın inşallah. خبرك أو كي بنيدن جي يا صوري كيدن هي Tamam. أو جي دبين هبيلي ترناس هبيل دكن سيشارو دبينة أنك دبين حلال أنك دبين حرام Hevili çi? هبيلي ترني وصار ايه شوربه ترني شوربه بجرى بينن Faham kırsı ya. No. Hevili hevil tış. ها ابي يعني هبيل ام ذكر سيشار وديلن ويجد كنا ترنا شوربه ترنا سيم جرى بينن Yemek var. Hadi çıkma. Çaro hevili kodin davili khayne neyse. اري ام شارو ديلن وديسا ام درتخن Ka mesela pırsın inşallah. ايه تمام الله هاي امانه ما تاخذ ابن خير وخشيه. قضي سيداي ملان ود Bin khayri hoşi inşallah. Seyda dedi ki kahve falı bakmak acaba şer'i olarak nasıldır? Faale bakma. Kahve. Kahve içiyorlar hani kapatıyorlar sonra falına bakıyorlar. Bu haramdır. Peygamber Aleyhisselam diyor bir kim faalcilere gitse, bu sahirlere gitse, mesela ben hayatınızda ne olacağını bilsem onlara gidip onlara bir şey öğrenmek isterse, tasdik ederse zaten küfürdür. Çünkü Allah-u Teala'dan başka kimse gaybi bilmiyor. La alemel gaybe illallah. Bunlar mesela istikbali söylüyorlar. Eğer mesela inanmıyorsa da büyük bir günah işler. Hatta 40 gün Peygamber diyor kim onlara girse ibadeti kabul olmuyor. Bu faalcelere, bu sahirlere, kahinlere yani bunlar çok az. Şimdi geçen bugün değil, bir adam bana telefon ediyor. Diyor bir adam diyor kızınız ya hanımınız bir hastalık olsa fotoğrafı bana gönderin. Ben onu iyileştiririm. O 5 milyar para istiyor. Bunlar şeytandırlar. Hatta fıkıh kitaplarında diyor deccalun.
Yani kadınların fotoğrafları, şeyleri, o mesela belki cinlerle irtibatları var. Hatta cinleri onlara müsaade ediyorlar. Biz onları rahatlıyoruz. Belki biri aramasa cinler ya o şeyleri onlardan uzaklaştırıyor, iyileşiyorlar. Sonra tekrar musallat oluyorlar. İşte şimdi mesela tekrar onların yanına girse onlardan para alsın. Hiç öyle insanlara inanmasınlar. Onlar yani helal olarak Resulullah'ın yolunda hiç hareket etmiyorlar. Şeytan yolundadırlar. Bu cinlerle beraber iş yapıyorlar. Böyle Seyda. Seyda go torun melekara zekata khobdi. Ona torun o evlat farkına ki. Okur. Torun çıka bercerere okur. Yani mezhebi van ulema-i İslami İmam-ı Hanifi, Hanbeli, Maliki tabi Her şey. ve zekata aslal far'anaça, far'al aslanaça. Babu kalal evladu tornanaça ya tornal babu kalanaça. Tek İmam-ı Şafii fetva ki bile yani dar fetva ki daye. Ve mesela insan ki Korevi ne tebibe ya torni ne tebibe. Ne sakat be. O ne sakat ve ne nakhaşe bekhabte bekhavata khu idara khu neke kare bide. Lakin vane ku mektebet khoyne okulet khoyne. Eğer ku bekhabte idara khu di salon naç. Çünkü ev okul ilm ki İslami nine yani. Khoyne ve doktor mehe 10 milyar 15 milyar bisine tabii ki vira. Ama mesela ilmi ku talabe Arabi khoyne luan çmarse çünkü ilmi ku hindikin nezvam رابطه جو امت تبرا نی عالم کی رو امت کی اگر عالم کی براد ریا خدا و پیغمبر داده امت کی به شیار دبه جبروی یعنی بان علماء اسلامی دبن ایک علمی عربی دینی اسلامی بخوینه زکات لیر چاعتا مذهب امام حنیفی دا ve öyle zengin meclikler ser mali خلصار مصرف نکه مالی زکات سر مصرف که ما امام شافعی دبن اوجیگره به ناو فقیری بسین çünkü nakhabta idare nabe. İdare nabe mecbur zekat bistine. Böyle şeyde telefonu mehne müsaade Seyda ve mam bigirin her du jivane evane ke kemin kelem ke umkhiratın. Alo. Kelem ke. Selamun aleyküm Seyda. Aleyna aleyküm selam. Selamun Kudüs Seyda ve Seyda Mala Enver. Barakallahu fikum ve fi keddikum ve kesbikum. Ecmaîn. Tafadal. Kelem ke. Seyda او طلاق غضبان Çava? طلاق الغضبان Talaq de hale hirseyde neyse. بله هل يقع ام لا از وقعت ve yanına Nere? يجزي او öğrenci Seyda varsa ki öğrenci mektebe duhunen mesela öğrenci işine üniversitede zekat olan dıça ya naça. Seyda ana go naçe. Ne öğrenci üniversiteye mektebe duhunen. Kamil Seyda persin inşallah. Ey Seyda'yım ve şükran lekum. Amanati Khudey bin Khuy Teala sıhhat ve afiyet bidet tev Seyda. Serçave ecmaîn. Allahu bi hayatikum ve emeddana Allahu bi mededikum. Ecmaîn fi amanillah. Serçave. Tekabbelallahu duaak. Disa cevane kelem ke muhiratın. Selamun aleyküm Seyda. Aleyna aleyküm selam. Hocam bir sualimiz şuydu. Cemaatle namaza gidiyoruz da biz mi yavaş okuyoruz ya da Seyda'mız mı hocamız mı hızlı okuyor çözemiyorum ama Fatiha suresini bir türlü yetişemiyoruz. Bitiremiyorsunuz. Daha yarı etmeden hocamız gidiyor. Bir türlü yetişemiyoruz. Nasıl olacak bu acaba? Fatiha'yı bitirmeden imam ruku'a gidiyor değil mi? Ben bir yetişemiyorum şahsım olarak hocama yetişemiyorum. Tamam soralım Seda inşallah. Var mı başka sorunuz? Allah'a emanet olun. Ecmaîn siz de Allah'a emanet olun inşallah. Seda go. Go. Daviyem dest pekün. Van soruyla zaten van nav derhem. Dedi ki Fatiha'yı okuyoruz. Yalnız hani bitirmeden imam ruku'a gidiyor. Bu şekilde biz yetişemiyoruz. Acaba yetişmediğimizden Fatiha'yı bitirmediğimiz zaman durum nedir? Şimdi eğer imam sesli okuyorsa bunlar yetişmeseler de İmam-ı Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanifi'ye göre dinleseler yani bu kafidir. Hatta mesela birçok asri alimler diyor mesela eğer sesli okuyorsa, memumi dinliyorsa o kafidir. Onunla beraber rükûa gidebilir. Sessiz namaz. Ama sessiz olursa tek İmam-ı Hanifi diyor. Yani mesela İmamın Fatiha'sı memumiye yeterdir.
Lakin delile diyor Allahu Teala diyor İza Kur'el Kur'an festemi' lehu ensitu. Burada ne insat var, yani istima var. Ne insan yani insan istemiyor. Dolayısıyla İmam-ı Şafii'ye göre yani sesli olsa sessiz olsa okumak lazımdır. Ama mesela insan mesela o üç imama cumhuriyet taklit edebilir eğer imam sesli okuyorsa. Ama sessiz olsa okumak daha evladır. Şafii'de zaten okumak lazım değil mi? Şafiiler zaten okumak lazım. Ya yetişmedi, imam gitti, o bitirecek, rukuğa gidecek, bir rekat geride mi kalmış oluyor? Şimdi mesela eğer yetişmezse İmam rukuğa gitti. İki rukun. Geride de kalsa da yine yetişebiliyorsa sayılıyor. Yani devam eder ki ona yetişsin. Ama iki rukun. Ama üç rukunla mesela onun önüne geçerse o terk etsin, ona tabi olursun. Sonra mesela bir tane rukun ruku değil mi? Mesela ruku bu bir. Mesela rukudaki o şeyde yani bir farzdır ama bu itminan. Evet. Ama mesela o kısa rukundur. Evet. Mesela rukudan kalkıp ayakta da mesela secdeye gider. Secdeye yetişmezse bu daha ayakta olsa bu rekat gitti. Bu rekat gitti. Hemen imama tabi olur. İmam selam verdikten sonra bir rekatı kılar. Böyle şeyler. Evet. Sen dedi ki yani Şafii mezhebinde malum hani diyor kadınla erkek abdesti kırılıyor karı koca. Evet. Diyor acaba annem yemek yapıyor böyle yanlışlıkla babamın eline eli değdi. Evet. Acaba diyor abdesti kırıldı mı? Şimdi İmam-ı Şafii'ye göre mutlak alimler demişler erkeklerin eli kadınların eli erkeklerinki kadına değse abdest bozulur. Ama burada İmam-ı Şafii'ye göre şehvete göredir. Yani eğer şehvetsiz olsa abdest bozulmaz. Yani şimdi mesela eli bir koltuğa değmiş ya bir kadına değmiş. Eğer farklı olsa bir zevk, bir lezzet, bir yani şehvet olmasa abdest bozulmaz. Şafii'de de mutlak demişler değil mi? Şimdi Şafiiler mutlak söylemiş ama Şafiiler de bir insanın eli eğer teyzesine, anasına, ablasına ise abdest bozulmaz. Niye? Çünkü bunlarda diyor şehvet yok. Nikah düşmüyor. Ya demek şehvet diyor, nikah diyor, şehvet yok. Ya Allah muhafaza bazıları maharımlarıyla beraber kalkıp oturuyorlar. Dolayısıyla mesela bir kız yabancı olsa da küçük olsa diyor ona el değirse şehvet çağına gelmemişse abdest bozulmaz. 7 yaşında. Yani burada asla olan görüş ben bu meseleyi çok araştırmışım. Yani şehvetsizce abdest bozulmaz. Böyle Cumhur'a göredir. Selam selam da telefonu mena muacib bigrin. Batmane kerem kum khairatın. İyi günler. Buyurun hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar sağ olun. Ben bir şey söyleyecektim. Çarşaflı bir bayanın. Sesiniz iyi gelmiyor ama. Çarşaflı bir bayanın bir hesapta kendisini paylaşmaktı. Acaba yanlış mı ama yüzü görünmüyor. Çarşaflı bir bayan. Kendisinin paylaşması yanlış mı? Ama yüzü görünmüyor. Sosyal medyada kendi resimlerini paylaşma değil mi? Evet. Ama yüz görünmüyor. Yüz görünmüyor evet. Acaba niye paylaşıyor yüz görünmüyorsa? Bir soralım size bakalım. Çarşaflı bir bayan sosyal medyada niye kendi paylaşsın ki? Tamam. Var mı başka sorunuz? Yok teşekkür ederim. Allah'a emanet inşallah. Ağrı'yı kenem kamu khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Kelam ke? Seyda Khudeş ve razı be. Khudeş meleğin ve razı be. Seyda Suriye maha zikata hayvan. Ana ki yedbin hayvan kubdebe khudçire zikata inabe. Yani deve xo ne çeyrek var mali xo di bike xo. Debe hatta eve ki deve khudçire nabe aba mesela onu Türkiye yani. Yani kay yanlış am ki deve xo ne çeyrek. Ku bedeve xo bçire zekat. Alif tuqa alfi yüzeyde debe zikata inabe. Tamam. Ana alım sad bejin. Eri. Kamesi yaparsın inşallah. وقت برسي أجمعين بين خير وخشية إن شاء الله. أهلا وسهلا. سر شعفا سيدا قو إنسان عمري وإنسان باش به عمري وان كنن إنسان خراب عمري وان دريجة. دي بقى تشكر هي. أصلا حديث أواد به خيركم من طال عمره وحسن عمله. أن قنجبه أو أنكو عمري ودريج به عملي قنجبه. شركم أن خرابه ومن طال عمره وساء عمله يكو عمري يدريج به وعملي يجي بيس به أن شره أبنكو عمري يدريج عملي
ne qanc. Ben ise insan ki ameli ne qanc ben çıkaz yutur bimre yani ki günahı hındıktır. Ne o sede ve ne yapırsa. Ere yani ne utçtine. Yani ki amcbo qanca yo acbo xarabe. Ev tişkilsaz bu qanca ve xarabiye kadar amri dirij kin nake. Ev yanlış fikir ki yani. Bele. Sede go talaqi de hali gazabede, sinirde, hirside. Çava gelo. الطلاق ده حالة غضب الطلاق الغضبان مثلا أبياد إمام شافعي جمهور علماء فقه دبين eğer insan vere hali ve serhoşi yani akli tamamen hara rekoy nayberdan çünkü Peygamber medve la talaka fi iglaq iglaq yani ev akli kapatmış bile bu samana kirne ev pirek nayberdan o نزانست خود چگوتیه وقتی انسان گیت خود آبه بیرک آخبره نه بردار انسان گیت خاصه sınırlanmış ve nizanest خود چگوله بیرک oy نه بردار lakin غضب akusa normal ve zanet çidi bi ama perde hirsiyede eğer ser hamde yok ve بیرک آخ bernade ekser cumhur ulemai İslami dibin ev بیرک دی berdak mirik وقتا خبر بیت اسم بردای بیس بیرک عربیجه وزاند بیجه چه فرقی ده و تی بردان اویازی ابن تیمیه ابن قیم جوزی دی صادبه ناین بردان دبی yani وقتا کن ند سر حمدو هشیخ بکو اوی بردان نای بردان دبی نای بردان lakin cumhur دبی تی بردان çünkü ev berdanan pireki ziyade hassasiyet tabi heye gere insan pirek akber ne de yani. Talak ikide bir ne zaman? Yani neyine zamanı ko ne bir mel abi vakle istikzi insan. Böyle. Seyda go hevir çaro dehelin dayı gözat ko dikin tişki de mefahım nekir. Bir şey çaro atlayıt khani. Yani ko khara ne be binek heve zarar tıbbi olarak ne gece insana şer'i olarak zarar nake. Mesela hevir ke evki derin dorici ya khud buzlabiye توزی مهاجم نه وقتی در خلا نو بس رایج بدرین اتره بس رای یتنه yani. Böyle Seyda. Seyda go talebe yani evane üniversite okuyun ne fakir medrese. Böyle. Vane üniversitede bir gelo zekatlı onun şey yana. Valla alimi İslami pridwen ku bxab da idare keli ne vaçe. Çünkü ilmi ku khoyna fayda wiz vira. Yani divan alimada Abdülkerim Zeydani ki fetva dedi. Bivane ku mesela tıbbiyet koyunu, birek mesela hemşiretiyet koyunu. Yani ku ev farzlı kifayeti bu an çeve zekalı an çe. İhtiyaç bu an mesela birek sen kitabı fıkhed ben van birek ku doğma birek apne ihtiyaç bu kandan hebe ku koyun jibuk mir doğma birek ara alaka nekin birek bikin ev dvi zekalı an çe vakti ihtiyaç hebe. İce vakti ihtiyaç tane bez bu hatırı معاشق منفعته وبقينا زكاة لين ناس يعني. Yani وقت veya gredayip çiki ihtiyaca milleti toplumi mesela ciki memleket ki doktor tınabın o doktor ki rava mesela doktor yebke o millet bejet ne ki kem bir doktor ve de farz kifayet karin zakata yani. Bire ki doktor yebkayne bu hatırı bire ka tedavi yebke. Bu hatır doğma pire kapke, bu maayna pire kapke. Yani ilmi ku fayda bir toplumi. Toplumi. Vakti fayda şahsi rabe zakalina aç. Mesela Seyda bir de telefonu mehne muam bigrin İstanbul kelamkom khairatın. İstanbul kelamkom khairatın. Selçuk Nabi Mehmet Şafi. Kelamkom Muhammed Şafi. İstanbul temizlik işçisiyim. Kelimekim Seyda Rahiye. Avnan mani ku davin mal mani ku davin çope em davin yani davin dat em disa davin ben davin çope akay he tene Kamil Seyda Persi inşallah. Ve kina Persi de Muhammed Şafi. Na valla yani van nani ku datin ben kontin am davin davin çope mugun Seyda Persim. Tamam. Günahı he tene. Kamil Seyda Persi inşallah. أما أنت خديبة بين خير وخشيدة أهلا وسهلا أغري كلامكم بخيرات السلام عليكم سيدنا علينا عليكم السلام از تيما دستي ملانبر خجا سلام ميز زوزاف لي راهي عليكم السلام سوريا مهبون بله اسمم نسد dolum er genim karşılığı kiralamıştır. Set teneke. Karşılığı kiraydı. يعني تعرض إيجارك كذا فرق يعرض كذا
تعرض إيجارة كريه بله اجاره کریه دست دولم شو إيجارة كريه قاشلغوی 100 تنکه داره يا فقط هذا إيجارة كريه أبا نوسا بله إيجارة أبويك سيداي من 100 milyar peri من ticaret de من periha hayvan da vadeli olarak bir miktar mübadeli olarak hayvan da bir 100 milyarı da çıkaz dikkatle etkeve. Bu da doğu. Seydem'in dükkanımın çarşı da bu rojaki cinarekimin sürekli eşya dışant. Kıza khara قیزوی قصفلی و رایشی داشتن فقط روزی که قیزوی اشیاشان شپام چوی اشیایی بوده مذاکر دین خود اشیایی بوده سه حب نوشته ده هبون بله جوان حرسی نوشته نوی حرسی بو کیوی سر بو sonra da eva bir aynı caka tesmili vekir malawi bertaraf bu yani zari bu hamu hevdan hev cehibun acaba günahı bir yemette de hayatına veyahut yani eşya evabun eşya evabun tabi teslim vakir nefişte evan sonradan tabi idim eşya ona nedir teslim vakir eşya evan eşya on teslim vakir kamese da pırsı inşallah da emanet Xuda ben de hayır ve hoşide inşallah Efsane ehlen ve sehlen Seda dedi ki bu çarşaflı kadınlar resimlerini sosyal medyada paylaşmaları Twitter'da, Facebook'ta, şurada burada. Şimdi çarşaf setirdir. Allah'ın emridir. Yani Allah-u Teala Peygamber'e kullil mü'minati yagududne min absarihinne ve fasna furucehenne ve la yubdine zinetehenne. Ya Muhammed, ümmetin kadınların söyle ki mesela gözlerini erkeklerden eğilsinler yani erkekliği gördükleri zaman. O affetlerini mesela zandan fısk fuhuştan muhafaza etsinler. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Zinetlerini izhar etmesinler. Zinet, mesela zinet yerleri boğazdır, mesela kulağıdır, eldir mesela bu. Hatta İmam-ı Şafii'ye göre birçok alimlere göre el yüzde zinet. Şimdi bir kadın zinetini mesela saklıyorsa, niye Facebook'a gönderse bütün dünyaya gösterir. Yani bu edebi değildir yani. En az mesela bir yeri görünmese de yani mesela bazen olur çarşaf mesela tam vücudun hatlarını setre etmiyor. O zaman yine haram oluyor. Evet. Yani bu İslami bir şey değil. Müslüman kadının şahsiyetli olması lazım. Olmaz. Yani bu affetin ne kadar şereflerini muhafaza etseler. Yani toplu halde bir yerde olsalar bir fotoğraf çekseler o başkadır. Ama şahsi olarak tek bir tane öyle yapması yani uygun değildir. Evet. Edebe muhaliftir. Seda bu hayvanı bütçe nahbe khadikirin. Demal de ne çerin. Gelo gohanek malad bejin zekata antne. Çavay. Ana kitabı fıkhi, kitabı şeriatı ve hayvanek zekat luğandı ya mavaşi. Deve, davar o meşnu bizim. Ku vakti ku bir deve xul çoğuli bitçerin. O sala vakt galiben xukhayib ki zekat luğan keve. Yani luğan keve. Lakin kut im ne diwan. Wan xoy ne ki bimrin a zekat luğan keve. Ya tabii hinga gotiye şesme. Ki mesela şesme hazireti tuan xoy ki zekali nakbe. Ama şesme kemtir ve led kebe. Hinga gotiye mezal guri gelir ataviye. As-sah görüş eve ku bedeve xo. Xoy idare nekin ev bimri zekali nakbe. Ya tabii van fetveni zayıf ve xoşam Allah'tı. Yani tabii bira zekat evi de o dayıncı gerçekten çeyitir yani. Yani as sadaka mal yani Peygamberime Aleyhisselatü Vesselam ve es-sadakatu tedfa'l belaya. Sadaka defa belayet ki o zekat dayınca rükün kişisini İslam'e roza kıyameti Peygamber ve mecnure sadakacı zekatı burhane. İnsan vakti çahaşı nur gibi. Mecayı nur ki çeydi be. Yani tabi kıyamete roştu ne? İnsanın külmeşine ver tarihiye de. O insanın zekat gibi de Resulullah Kudüs delile burhane ya Rabbi min emretet ser dünyada. Dünya herkes dünya istike. Kızım hingi bay insana dünya jrahi kuzi şirintir binin. Je emre Xuda şirintir binin. İca ek şirintir binin zekata xuna da alamet ek dünya ser emre Xuda. Hayvanı beslit kin tariz bu frutane. Ona uşana kef ticareti şoy. Ne kef ticareti? Ev ticareti. Na ev na ve ticaret lakin lui
مثلا حيوان شهر ما شاش ما خودی که دفروشه او نینه ناولو که اویانه خودید که يعني خودید که لكن مثلا که خودی نکه چولی بده بی خوی داره بکنه وان حيوان اي مالنا وانا انا مثلا كتاب فقيد بن حيوان کی مثلا ملت بيستيد که جو بفروش هزوش خواب که مثلا قاورما فلان او زكاه ناسيوي زكاه ناستيني مثلا مزيرك سلحب كافر دستينه وانسد كافرا خودي ديك چار ما خورد بن او تجارته او تجارت كت تجارتش خو زكاه تجارتش چليه که يعني تشبه لكن زكاه حيوان مثلا چلي حب که لكن بو 120 حب که هيد بده حب اما تجارت به تبش چليه چليه كبت يعني مساله سيبدا ده تلفوني من هر دوجي اسطنبولن يكمين كلام كم خيراتن اسطنبول الو السلام عليكم عليكم السلام سيدة مرحبا اسطنبول مرحبا مرات كلامك بخوش جديشة مشيه من جينا خوان اسطنبول يتكم اهلا وسهلا سرچاوه برسامنه يكمين جبو به سني گوشت بجي سني ات چوا گوشت سنی سني تيدبين حيوان شارجت كيش حجرة وان دستينن يجي گوشت پیدا کن الله الله دیانت جی سال يعني وقت حتى در باسو فتوا داد به حلاله يعني ما گوشت بيجي یا گوشت مثلا نه گوشت نه حیوان شارجت کنن بيجي حيوان ساقي حيوان شارجت كن حجرة وان حجرة دستينن و مسئله کی نوع کار برسه بله و مسئله کی نوعه بله مسئله کی نوعه بله که ابویک آدو دیاجی گرچه دیا هنی چا بیجم سیده خورم بله کلام که بیجه شاید راحت بیجی بیجه خود من بچه کاتنی بیجم یکی بگو مرو زکات خو مثلا کار بده اقربای خو مثلا اقربا کار برای منه بابی جل در باید دشخله دی بابی دوان نانیره بله که هیچ دیه شاقاوی اما که اقربا درجه هایی چیه؟ کار برای منه کاره برا کام سیدا پرسی انشاءالله امانت خدا بید خیر و خوشیده جالا کی دی استانبول کلم که هم خیراتن الو کلم که جانم سلام علیکم دستی راد میشه علیکم السلام و رحمت الله سورما کامنه یا خوجارا بله باشه ایوا مثالتون جی گچ کامرا چند جارا بره جم خوجا جرالی دانه راندنی تراوالی نیرین گچک دیست داشمیشتوه چه بز کچکی؟ Efendim? Gerçek çiti beceği. Gerçek düğü من az dırtısın düğü. Dırtırsa? Az dırtısın düğü. Ondan sonra düğü sürekli eva belki 10 sal he sadık şine. Gerçek amınci 30 yaşındayım. Bele. Ondan sonra esas pır yani zorluk edik şine. Yani vakti tenet binettirse. Ha? Vakti tenet binettirse. Vakti taneci demine vakti em cem sürekli cemdi sakinim ama carana ana kağıt mağıt nıvış jeradıkın derbaz ve cardını başlamıştık ki. Kâmete yaparsın inşallah. İnşallah. Hoda şifa khiribde. Amin. Gerek kimin heye soru makamı dise ya hoca destire radı. Bele kelam ki. Ama gerekimiz ya sürekli yani ne tarihi nagre yani temize fırz lauka ki temize debavi khu kadri debavi khu fırz digre ama yani khaytuna yani şansı vi khatuna ne yani kısmeti bir venabe yani dedi. Kısmeti bir venabe ondan sonra haneki deravadık ki evet. Ondan sonra yakşı soru makam diseye. Bele. Eva neska 30 zerremin evda meda piyehu piyemi gozi der roja bidmete der ju bu 40 sene ne hat me halal biya khostant ne ji goz bisinim az biya halal kim haram kim yani ve dini evay Niye sağı?
ها؟ تيتا ساغا يا مديه ما جواب ساغا دور ماوي جي فرنده ناده ها دو ساغا وشاغي يعني ساغا دور ماوي جي رنده ناده يعني كامل سيدا برسي ان شاء الله evet قدير برسيته yok sağ olasın. Ama hadi Hudey bir خير وخوشي Ama hadi Hudey bir beraber sağ olasın. اهلا وسهلا سيدا جو از اسطنبول بلديه خابتم temizlik edikim. Yandan dedi davet çok millet. Yani dağın öşküde böyle o şeydi. Böyle hatı dedi israf ki pırmazın hey ekvekine. Ya diyorum Yunan'ı mecbur tıkın kamyon dibin davet çıkıyor. Dibe göre günah jmer hey yana. ولا أنا أخذ تعالى حقي في ناني جوي ملتي تاب ستان ملت قلبي زنجيني بيد الرياضة كتشادة السوقاقة ده جي عربات جي تقسيانا ما ملت بيه خوي تريليونا والله إن خانية بين 100 مليار 100 مليار تريليون كي ورد به تدي 100 حب مشتري لدرتين مع الأسباب أو تبي شكاية جينا بين ملت فقيرة برشنا دمنا بهاي نظام عيسى تشي والله إن خوي تعالى yani vi milleti ha ajri vinane kutte abetin yani çopada o sokakta da khayt ala khalay ki bir çibin ki afat ki israfi yani khayt ala de innel mubazzirine kanu ihvan şeyatin ve tabiri de hakikat tu günahı da khudana gutti ey mubazzir israfgar biray şeytanın ve innallah la yuhibbul musrifin khayt ala insanı israfgar hiznake تشخا كاري بخوي أوقا خورني بيجا تشن أنا كاري بخوي زخو زاركي خرا أوقا بينا تبيني كنا خو قري بابي تشوبي إيرو مثلا درين دور درينجي بوزلابي تشيبونه كاري نانكي بكي درين دور درينجي بمها ببينا دي صدرخي كاري بخوي إنش بربيا الحمد لله لوخ كي نانما بوشنا ناس لكن إذا واني كبيرلي واني خرورلي واني مثلا إذا وانا بريوان هنجي بوی پره خود علی و تاب ده عذاب. و راب نان بابین چوپا بیاد به اسراف جی خدا به اسرافگر برای شیطانه. ایکو خدا برای شیطان برای نان بابیجا چوپا و دروی جوی ربانی را چکتونه. نه جوی را چکتونه و مجبوری چاب که. یعنی مرد کاری حرمت نام بگیره. یک زیده بن حتاش خدا توب کن ببین بفروش بدن حیوانه جی. Yok yok ne per nagi seda falan. İstanbul ne mümkün. Seda gommen ard icare kiriye. Laqahan berevi mesela teneke genemez yedim. Ya cehbedim var hasıl. Ya icare. Zekat bir ayda ki. Ana ek ard icare ke tukumba beji zekat aydiye. Zekat aydiye Amerika ek icare xsine icareyi peri serda sarkler vazve ve ayrı zekat. Yani et tohum avet be. تخم آبده عادی اجاره کرد تخمی آبدین تبع زکات ayıbdı. زکات ayıbdı. Sede go 100 milyarı mehbu müyecda khas hayvana bedeyn debe gelo zakatta geç oldu. Ana dabab hayvana bedeyn ticarete. Yani sar sebepkayda 100 milyarı 2 milyar و نيف zekat ebde. Yani çiliyek 2 milyar و نيف yani. Yani zakata ticaret ebde. Evet zakat ticaret ebde. Dite maşafeyn hesile müsaade ba mamanji bigrin. Batmane kerem ke khairatın. Alo. Kerem ke. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seydam başım. Elhamdülillah. Xuda jo razı be. Muji baş. Allah seyda sureti vakat mişnakum. Ve cemaîlum gote bara haberdim. Kerem ke. Seyda Suriye ka min hene. Bele. زانی ام جواته پیره کم فرض نه جانل جوات المالا شوبر کا پیره دبین خلایا ام بچینا دمرن فرتنه اجید بیزم دیامن خامن پیشی بیزن خلا ایمانیه خلا ایمانیه هی خلا خوارنیه داوا ایمان قوتلی به خوارن قوتلی به خوارن ضعف اما ایمان نمای ایمان نمای حیا نمای شرف نمای ایدی کسنا قدر دباوی خواه ندیا خواه نبلای خواه نمازنی خواه خلطف ام کرد تفت عزینا سوقاقانه ترکوچانه حقق نمایه حتی ایباری صارت اجا اجی دغم استیکنه کارت بم نظام کام سیدا پرسن انشاءالله اما هاتی خدای ببین خیر و خوشی ده انشاءالله haydi set sahabim اهلا و سهلا Diyarbakır kerem kavim خیر هاتن
صاحب خدای جوازی السلام علیکم و علينا عليكم السلام. سيدا خدای جوازی به خدای خیر قبول کن. اجمعين. سوالك من سيدا هبون. بله. سيدا لمجا فرض مروات یک امام سنت بکه و مرضی فرض را تابعی به جایزه نه جایزه. فرض تابعی سنت آدمی. وقتی پرسیده هنه. سيدا بيجا قامتا چارا مروش بيبكى ربا بيا وتكوارا قاري سيدا شيء قرطان مشتكي يا مي بطال به كامل سيدا برسي ان شاء الله خدش ترازي به امانات خدي بين خير خوشيده سيدا گو جيران كي مهبو اشياء تمتانين مالا دكانان من راحس گروك يعني من اشياء فكر ناوي سيحب نفشنه ناوي سي بوكي السربونه مجرابي وان نفشل بتسمي وان خدي وان كديه Öyle hazır bir zaman ki derbası o mal sıkıntı sorun yaşanmış bir şey bu ne? O hazır bela bu ne? Hafdu berdan de mesuliyet ama de bir kari hey. O mesuliyet uytene lakin tabi bana ko niviştat kin ku meru pirek azab kharabın peygamberimiz aleyhisselam ve yeki ki nivişt ki çeke nabina mesela meru pirek ve kharab ke خد على الجنة السري حرام ke. Ana qısan ki pirek ne hatta ibal berderi van deccalane. حتى كتاب الشريعات هذا الدجالو وانا كنا بشتات كن بالسحريت كن بالرقمات كن بحرفات كن شو ملاتي بري هذا يوم ملاتي بكن عاشقيها جوانا الدجالو والله مشر عن قتلون حلاله وهنا تي بجبنا برينا بشاش كنجي شريعتها اسلامي قتلون حلال كن وانا اصلا بشتات شركون خلقي بري هذا نوان خراب كن خراب كن ابي بخي خمري ما خير الناس من ينفع الناس ان قنجي انسان او منفعه دا يجب انسانه آهنگی şeytan ya ama pire ki ya gidini çuçan kuruş parada bir ha franke navan xarab ke bir havlerin tri hemen çuçan kuruş para bir günah kebair ki günah kebair. Şu pirek de ama pırdarım bederi ya. Ya pirek pır safın. Vallahi peygamberime de pirek ki kara berderi wan yek jar ki ara şu tişki wan sual ke nibis ki çıl ru ibadete kabul nabe. O ki wan baver ke ji imana versin auzubillah. Çünkü bana şeytan Xuda lanet ile wan aniye Van ilk mesela ifsad nabine insanın şeydikin hatta kitabı şeriatı van ve deccalun van ilk deccali ve ümmetine binabe ekutini mesela çıkan pars murad şini derin vesayet ortada rakam harf o sil hatta verir yekizmacan de bismil mesih binabe İsa tafalla şeydikin havan falli midyali van dera falli be din be iman o hinki malahana fallatırın yani verir yekiyad ve babime anneno ki afqasatına o lemi jinaka ومثلا دائم بيرك البالنا ونفسه جوانا تشيتك يبي إنسان كيكي كل ميجنا كالجوري إمام أحمد بن حنبل يكون كافرة والجوري إيدني إمام الشافعي قتلوي حلاله الجوري إمام حنيفي قرب كذا حفصي حتى كتير بمريه والميزبك هيك يبان نفسه بيرك رهنكر نعوذ بالله والله مسرسن كي بيرك نفسين سرع نيوان أنجي الشيطان وان ملعونة دنفسين وأبويا في خرابي وصادكن حقيوان شرعا كشتناوان قتلوان حلاله شريعتها بيوان إذا بيرك يعني صافن هو باللمس بريق اعتقادا خدا السر نبستا والله ندان السر خدا خدا ادعوني استجب لكم ايكو احتياجات قدينا خدايا كنا هلا توسلي باب السحر يمكن خوي تعالى تابي السحر تاثير كي ده السحر لكن اجري بامر خدا شنا باس سوره بقره ده باس سحر شيد كده به ايكو هذا السحر يبقى لا خلاق لهم في الاخره ده اخره تب هيك رحمته خدي جوانتنا ومن سحر فقد كفر حديث پیغمبر وليس منا من سحر او سحر له پیغمبر به یک سحری چیک و اجرا چیک به چیکن هر روز نظم متام yani xaban pirek mirek hatta ibaresin berderiz van münafık van fasıka gerer Xuda bitirsin yani. Size mesela ki ne birası var iro bist bu zaman ki bazı goşte suni evler keve gerçi mesela görebilin gibi araştırmış kırsan. Yani goşte suni her alış maddi dini çetkin. Nizam artık. Yani ana per goş muştar tediyen ki maddi diniyle yedikler aynı benzeri goşsa ne goşsun. Yani evana eğer maddi ve necis niyim ben خورنا حلال لكن بنابي جوس بفروشن حيلة وخاباندنا لسه حرام. جرنا تفسير درما. جرا وبيجا تاني أنا بانتشتك ماركتا بانتشي أمبراجلي تفزرالي أن أص خورنا والمكروه. والله هنا أبان نخشني الصبي ما بيوتي دكتور يتقارن بارن دوي بنا عليه وصان داتلان درميشتكن تعمل خشتكن تفزرالي. يعني إنسان أن بتشي طبيعي بخو
خوش نخوشینا دور دوه سیدا گومره کار زکاتی بده گده بری خواه درمای فقیره جخو ایکو مستحقی زکات برای مروه گدیویه انا مثلا علماء اسلامی اکثر زکات بابا ناچل کارا ناچل دیا ناچل اولاد و تورنا ناچل لکن برا آب کره برای کره آبی چقا وانا حواشی جاب حسیته گوتن ده مستحقی زکات نه هم مثلا زکات حقی بجیتینه همچی حقی سلی رحمه بجیتینه بدی جیا خیر قازنست سیدا گو کچکام ده سالات ترس تاویکتیه دبی جانم شن نوش شکریه سکینیه دیسه دست بکریه انا نوشت وان نوشته که اوجی گره به آیت و حدیث آبن انا او جی کله دائم برا ازان بیخواند او جنن گیشتنی که یعنی مثلا تلفون کی دا ازان بکن تلفونی و مثلا بقدر گدنگ هر دائم ازان بیخواندن جن هم به ازان تشوتن هم درابن که جن بین انشالله مدکی دریش که ازان بخواینه ویهرن و مثلا ابي تدي عمري يقول 28 سال 6 سال يعني قال دائما آية الكرسي سورة فلق سورة الناس سورة فاتحة ابن القيم الجوزي مثلا سورة فاتحة نافكي نافي سورة الشفاء دبين نخاسين بمهب واتشم حجازه ومعاني آوا زمزم بيدا فاتحة خند وخور تكرارا 20 جار 30 جار 100 جار دبي السبي صاحبه ومسكيرا يجو ايك خور باش من يعني انا مثلا کی کتابی اسلامی ده مر 41 جار فاتحه و آبی را بخوینیم که آواز زمزمه چیتره تنم یا باران نویسن و آب کی تمیز مر دایم فاتحه و آبی را تشکی بخوینه او بخو دبه شفا ایجا اباناج مثلا سوره فاتحه اخلاص یعنی سوره قل والله احد فلق و ناس بنی پیغمبری ما پیغمبری اسلامی و مثلا دایم دعاش حضرت حسن و حسین يعيذهما بكلمات الله التامات من شر ما خلق في دعایت کرد وقت سوره فلق و ناس نازل بود دائم سوره فلق و ناس بانات خان فاتحه خان و پفتکر بدن آم امس خدا دور بونه اعتقادا خانات گوانی مبعث در سر نوشته سر ساحره سر کاهنه سر منافقه وقتی که امس خدا دور بونه هر اعتماد سر انسان جی کی خراب ده جی و خراب تر بیاد سیدا در تلفن من هم ساده و ما جبین گوله کلام که خیراتن Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hocam benim Seyda bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam mesela akşamdan beri millet hep zekatla ilgili sorular soruyor. Namazla ilgili kimse bir soru sormuyor. Bir yıl namaz kılmıyor, ondan sonra bir yıl zekatı geliyor, zekat veriyor. Evet. Bununla ilgili Seydan böyle namazla ilgili biraz üstüne dursa çok iyi olur. Soralım size inşallah. Var mı başka sorunuz? İnşallah. Yok Allah razı olsun. Ecmaîn Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Fransa kelamkum bخيراتن. Eyvallah okey. بخير سلامت inşallah. Az soru ki pırsın. بله. حفتيات بشامة مولودة يا. بله. اللهم صل على سيدنا محمد. بيدك قول كار بالمشكلة ما كاري بخويني. شو بخوينه؟ مرات شو بخوينه؟ ها؟ متقو مرات شو بخوينه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كامل سيدا برسي إن شاء الله. وكذا برسي وهنا؟ نه باشقنین. اما تفضل. بین خیلی خوشیده ان شاء الله. سیدا تماشاگانی کی مگو قدیم ه گولش دی باوی خورجی باشه. لبلی قسمتی پر و نابه کار مالی له نای گلو سیدا بیچه. برا روزی 500 جر حسبنا الله و نعم الوکیل. خدا کافیه می و ان قنجی وکیلجی خداه. بنی حضرت ابراهیم آویتنا آگری گوده حسبنا الله و نعم الوکیل خدا تعالی آگرید که آف. پیغمبر ما bütün Müslüman Mekke, Hristiyan Necran و Yahudi Mekke münafık Medine tabi seriyor ashabiyana godem icavan yok bakın. Peygamber go hasbunallah ve ni'mel vekil Xuda Teala bakim santi servan kir belawan de çe işki mervda ve mervzede hasbunallah bir şartı kullu meşbke. Beli. Hasbunallah ve ni'mel vekil roja en yani hendik beyin salcara beje. Beli. Bu çe işi beje medek seydiricbke ve Xuda Teala işle. Beli gosteda gomzir da tiyexe o ona durmayı başı zerem nade gelo. Abi o zulme Xuda ve ola tarkanu lellezine zalimu fetemessek min nar. Zalim şo Xuda Teala be agre cehenneme yam şewtine. ایک میلا خب دا آلیوان کی کلمه کی آلیوان کی خود علی ویجیب شد. إذا دوز حلال بكم نكم سيادة. والله حلال كرن كو حلال بك خود علی زیتر مکافات یبری.
O nekeci roja kıyametiz ber ukida bil mejavi rojavi haccavi istibati yüzibsin. سدع تلفون أنا مواجب بقرن جبات ماني كلامكم بخيراتن سيدة عبارة بخير بخير سلامت إن شاء الله سيدة سوريا كان هو مقرب برسن بله سيدة بقى مصر دانية مقارس قارس عليه من قلت لنا زكاة يتشوى عجبا هنا $1 وزيرة عند بمدين كل مصنعة بجارك مصرفة يهبو عجبا عمي مصرفة هجو درخن زكاة بدي يوخصة كامل سيدة برسن إن شاء الله أم تخصن قول سيدة ما عجبات مشكلة تمام إن شاء الله شباب ابن خوش بين خير وخشيدة إن شاء الله جمردين كلامكم بخيراتن السلام عليكم عليكم السلام سيدة سوا إبارة باشي بخير سلامت إن شاء الله بشترادي رحمة خود الديوان أجمعين سيدة خوامن هي 2 سال دروما يبرنا باشا وزكاة ما هي قالوا أم بدن وي ياوتا أم بدن خلقي غريب فقير الدنيا باشا فقط خوامه تد پریشان بیه يعني زلامه يساغه نوسا زلامه يساغه زلامه يديه بشغله فقيره اجراء شيء سر معاشي بله لا يبي توبا ويابيت يا مالا يشوتين ومدكنا كنجي برا بيلا ياخد لا ومدين در فيلا يبردجي بكرك يقرتي در زاوين كارم بردن بله مالي خذ الجمعيه ام تدخل كي وكيبني امجي دبعاجن ام تدخل كي وكينا ام دبي ام ناظن وهنا قدروا تدنوي دبي محلاله كامل سيدا برسي ان شاء الله تمام سيدا امانتي خذي بين خير وخشيده ان شاء الله سيدا ما شوفان كيما قو تدي درن جواتا بيرك بو درن جواتا تدي بي غلا هي برشيبوني هي وتنقاسيه فلان وبيوان قو ايش بي غلا ايمان هي اخلاصيه هي زانی آنها هنکی انسان وانک طرفدار کمونیسمینه ای سوسیالیزمینه و پارتک دعوا دینسی و ایمانسیت که جبو خاطر آنها ایک دی اقتدار دانه وان مثلا جی اقتدار بخین او خلای و برچی بونه فن تفرات که سبب جبو دبی از بیجم غلا دین هی انا شو خلای دین برچعبایه یعنی ایرو دین خلای دین آده ما با قامیون آگاوانی جامعه تلفونه کرد و ام قامیونا نان داویزین چوپیم بینگونه کارد بنابن تعذیب که خلای هبه ها روزو دست کی جل خود که کی کنتر و تعذیتر ناسیدا گفت دید بین تعذیبون هی به غیرتی پربیت بس بینگونه کارد بنابن نه ولی به خدا خیر دبه تبلیغ انا بنیره یعنی وقتا که ابتشتک ملت گناه و حرامیه بتیب لسر هر کسی واجبه که بیتشتیش خلق ربنی حرامه به امری خدا بنی القرآن الكريم هذا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون برا أمتك جماعتك إنسان جوات شيبن دعوة إنسان يمكن بالخير خير شيء انتباه أمر خدا وبيغمبره ويأمرون بالمعروف أمر معروف تشتيك ثابت بيز أمر قرآن أمر بيغمبره سر إنسان أمر إنسان يمكن معروف اتباع أمر خدا يمكن بيغمبر خدا يمكن مخالفة نفس الشيطان كن وينهون عن المنكر تشيك من كربي أمريا خدا وبيغمبر يجي نايب كن أبيا وظيفة هر مسلمانية لقوري قوتها قربي تسيبي خير أوي خشكا ماجي أمري معروف من كربي بي خدا خير دبا يرو مثلا هنك أنا والله صر بروباغندا ها ملت برشنا دملا وتشيل مالاي والله وقتی صفراوی سری سبیتانی ان از بلکه 10 چشید مثلا خورنه ای واری وسا نابی روی وسا ایش وسا يعني كسب الشيت ندوي عصيدا والله إن هنك أنا فقير هنا يعني فقير هنا أبهية وقتك هاي زنجينا جوان هبا الله يمربلوقا دبيخ بباب دوان يعني هنك هنا أنا البردري جامعة أبدي الإنجليزية تخن بريوانجي لكن فقير محل فقير يعني كل نكارن تنا بخون والله إنك هاي هنك إنسان هبا لوقا دبيخ بباب دوان يعني ما بتخوزا أنا يكي مستحقة ما صدقة كبيرة اللي ما بتهب نازنا كإيجاري تاجي ياجي كز ناجي جوان يعني إنسان مقدور ناجي ياجي الجيجي واسيدا yardım eyvan nakken yani henem yani ana millete mebrasti da ali yardım eda vallahi fakir fukari mauzben yani ek khudan khair par bele lakin kun nizam seja umut kervan dara hena mal medet ke tedik tشكيل مالي ما tabii وهنا اي وصامر برصا اي مستحق يعني في ملتي انا ب samimiyet ve sadakat vallahi zekata memlekede fakir namin. O ilk bara mesela fıtrayı khubide fakir namin. İlk bara zekat. Yani zengin nadın seyda. Yani zengin nadın ya. İyi de diyeci merve ana pernasnak. Ana mesela imel batmani evkamehye.
ümit kervaniya me heye. Vallahi lu kuçal sokaka digerim ki fakir kiyim bikin. Her ne sadaka kiyim. Seda go fers meka tabi sünneti ve. Ana mezhebi İmam Hanifi'den nikare. Yeki farz, miza farz ka tabi sünneti ve miza batale. مذهبي إمام الشافعي ده جائزة لكن مكروه. تراويح واردك شو هذا اليوم لا. التراويح عاوزنا قنجنين يعني. نباش. تراويح خو أيريك مش كي فرض دو سنة السنة. يعني حبايب زياد سنة فرض. بيع عادة سيدا ما يكتير تراويح. أنا بيع عادة تربيت مثلا مرجان بيت بي ولا كو ناكم تراويح. لكن فرض اللي ميجا تاكو قزا هبت هاري حضور خدا إلك أولارق إنسان حسابه اللي ميجي بيراديتي. پیغمبر مدبه الصلاة و عماد الدين دیرکا دین اسلامی لمیجه هذه في خانيت دیرکا بخینه اوش خرا هلوشه يعني املوي لمیجه حتى نکنه خدا بلا مدبسینه اجا تاي پر هنان تلفون دکن به ولا زالوگم دکن ناکن سیستم لمیج چیه نزانن کی وقتی مرد خدا ناصب که و لمیج سجده بالناس خدا را إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي اشترى عبادتك استب تنيرا استب تنيرا زيارة ميت خوزم سد أموري خويا الدنيا وآخرة تاب شو ما نقول الميجنك والله إنسان كي خدي ناصبت شور بي سرسري بكوشي أو الميجك لكن هنكي جهنت بإلى الميجك أو توي بكوشي سيدا قول ركعتات شارة تي من شارات كي روني فاتحة التحيات بخوين سلام ده يبقى رابس أخوه يبقى قالوا زود شكا جبراوي يشبكه أنا أوكب يعني شرابة يعني شرابة كدبيراوي كينج كلمة هم روني دام ناكن تحيل بقينا أوي سلام ده كل نظام بس زناوي ده كويا شارة ولا ركعتها قدينة برقاي نيوي يالميش بيجيب كل زناوي ده يا شارة ولا مجاب قدينة لكن سجدة كيسوي ده أوتي ما شافي بحزر روني سجدة سوي هناك سنة تبكي سنة تبكي سجدة سوي سنة تبكي çünkü حركة كي زيادة كري يعني بله سيدا باسال الميجي تدي تماشفان كي مگو هناك تدي باسا زكاة برتي كرن باسا الميجي قالوا هيك زكاة بدأ الميج ناك تشوي أنا طبي خيط على سيو دا آياتي قرآن دا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أهل إيمان أيك إمام خدا أنك خدا هي والجنة جهنم هي وفان فروزات وأحكام أي خدا ستا أمر كريت النكي و خدا جزاب که روزا قیامتی می تبع حضور خدا می حساب بدن خدا به می عقل داده جعب و گو زمان و دست و نگو مال و ملکت و به دنیا مثلا مسخر کرد کد قارسی دا من عبادت کلست سر فرض کردم ده چا شمرا کرد یه اف عبادت yani asli temeli ibadet hali meyce. Çünkü insanın kulü meyce ki hac meyce çünkü beri khudi qibli. Zakat et nav meycan ka tişki bxi. Kelime şahadet روجي o roji het inkari mesela lemeyce tişki bxi. O her pinç arkani İslami o mesela zakat ji ömrü khiye 24 roza sıhhat ki ibadet kadar zakat ola sarf ki. Yani dilmeyce zberi lo ma khayt ala roji bincar لميجي فرض كريا حتى بيغمبر مدوي الفرق بيننا وبينهم الصلاة فرقنا بين مو كافرة مش قال لميجي يكي يقول لميجي كان مسلمانة نكان مسلمانة عبد الله بن عمر في زمانه بيغمبر زمانه ماذا يكي يقول لميجي نكرم ما منافق زمان بو حتى يكي سابيا ما يبينا مسلمانة يدفن نذكر يجيرو نعوذ بالله شخص عام بيا لميجي بيغمبر مدوي إلك إسلامي راوي أول حكم رابع يعني محكمة قانون إسلامي كذا قانون إسلامي محكمة رابع أن صون أو الميج رابع إلو تيكل الميج رابع عندي قيامة إلو أبن الميج كرن تارك صلاتي علاماتك قيامات نسبية وبرج نسبية علامات كي دنيجة في حياك وسبيرك رابية بيرك بحاروك دنير بشتاخو حتى قرقق تعزيتك روكي سنجيق تعزيبك روكي نظام تشت تعزيبك بانتوركي كابن يارش كي ده إيه طنجل خوكا بيجي علامات أنك قيامة نيس يعني. سيدا جو روي بيشام مولدا نبي حفظة مولدا نبيه دبيد مولدا ده مرة صلوات بين شواي. أنا مولودي ده تبي حقي مولودي ده يعني حديث ولا تشكيتنا لكن في أمتا إسلامي بردا حتى أنا رجع مولودي قطلة مشكلة يمكي خشنا صلوات دانا تكبير دانا حتى الهندستاني دبیش ماه ولاده پیامبر تا مهکی دیگر امت اسلامی جوان طرفا توب دون مهکی ملت وان دارن وی انسانی وان خواهید کنی یه مونان و آب و طاعت و عبادت و ذکر و صلوات کشانده
Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki şeva inye. Salavat ki selmede melekler salavat ait. Dinin gizlimin filan kese kore filan kese. Ya filan kese qiza filan kese. Li filan delilde salavat ki da Peygamberimiz ve eci cevaba verdim. O salavat ki selmede Hüve Teala 10 salavat al seyirde. Yani 10 cevap rahmetliydi ki. Yani merif çıkkak garbe salavat al ser Peygamber geri insan şkabkın vurd. En hendik roje 100 salavat iser Peygamber bilir. Yani ki beyin şlakaya yani. Yani ki em yani ümmet abi Peygamber ibn o roza kıyamet emi muhtaç şefaata ibn geri en haskirna Peygamber medviyek alameti iman ev ki insan en pers Xuda ve Peygamber hizbke o qaz tek hesneke. O Müslümana hizbke bu İslamiyece hizbke o küfri arsa çava kut xozab ke agiri asas küfri arsibke. İroat neri milleti me تبر کافر است. تبا کمونیست و سوسیالیست و وانی که نراتیب خدا رات کن پیغمبر خدا رات کن کتاب خدا رات کن اسلام رات کن ها رای خو حتی حس کردن حتی فطره بیوان کن مالی خو یعنی چه خو تعالی برحم الموان. سلام صدا بدار تلفنم هنا امواج بگیرن. دیاربکر کرم که هم خیراتن. بله کرم که. الحمدلله همش باش. hocam soru kamına diye. Denge baş nay? Bu soru kamına ve hediye. Bale. Hocam insanı hayani evare بسنداف رابكه والاسترتارتيه حيلابكه والصن بخادم من ناكريه ابي حكم بيات شيء امكانه اصلا مش كامل سيدا برسي ان شاء الله وقدر برسي ده هنا ناس تشان ما انت خذي بين خير من اخوش اهلا وسهلا جا انطاليا كلامكم بخير هاتن انطاليا الو كلامك سيدة السلام عليكم علينا عليكم السلام سيدة برسكي ما ابو بله كلامك زكاة سيدي شيء چخا پری مره و ملوت کاره بده نسابا وی نوسا چخا پرد که به کامل سيدا برسي ان شاء الله وقدر برسي ده هنا نه تشکر دکم امانات خدا به بین خیر و خوشی اهلا و سهلا سیدا گو گارس مرز شاندیه من دایما جی کریه تدی عادی جاره کرنه اور هم مصرف حالش دیگه گلو زکاتا یه مچاب کن ona zekata garis bu para avden şu bistiye ke ya gelman ku be avbej daha ya ke garis ku be avbej daha ya ke lakin bu avbe para bistiye ke az bistiye ke mezhep İmam Şafii bistiye ke beden lakin mezhep İmam Ahmed Muhammed da İmam Hanifi da hatta per almi asida ki mesela eğer masraf lekir ve para havidini amela iş şunlar mı kare vici zeder ha masraf ya zekata yani hinkene mağdur dibin eğer mağduriyete hebe بل بتشقى زكاتي بدا وقباسة لكن دوي مصرار كن مغدور دبن أو مسباق تبجي دركن هي زكاة ما هي زكاة يعني مالي سيدا قو خشكامن تدي زلامي إفلاس كريو والحاصل تشكي وهانه فقير يعني قوز كام زكاتي بدمي كارا وسخو حقي بدا وندا يبدا يمكن دني بلكي بيقولنا كاريست بله سيدا قوز bir Fransız minnek Fransız bir sonda deravat ki. Deravat sonda atkadı. Bir kere çay ya. Ana sonda bir derava yani bile bile insan sonda kod şeriat edam. Be yeminul gamus. Ve yemina ku insan du günaha da nokt ke. Av insan da be çıka tövbe bikeci. Hatta ki alemde tövbeyi kabuna ve illa yukhid ala roja kıyameti cezayı bideki iku be var bu khode son ko. Yani ana khode ke ala jiviçan qırsha. Yani khodaji kabul ke. Yani ana hürmeta Rabbime, Halıkime, Khudayime Rabbi çen qırış. Yani insan ki bıxapini o bxadey son bxi. Yani evya aklı mantığa kışı o şeriat değil bir yeminli gamus ev du günaha da ev alameti handad ve hatta tevbe cib ke cezayı bize hatta inki alim ve kefareti vetene. Mesela yemin yadırını ve ki son bu kuli biz böyle. Mesela ev ya deh fakire terb ke ya bir cilb ke. Ama derava? Lakin son da bile bile godna kefareti istine. Böyle. Seyde gu peri mervaz çıkasa mere zekatı cebide. Ana pere nisava pere liguri zir tabi mezhebi ashab ko alama İslam edibin ku dere 85 gram zir be. Yani peri giş derece kondi 85 gram zir pete kirin ve zekalet ke ve zekada ve çili bide. Böyle. Yani çiliye mesela 85 gram çili de 2 gram o 5 gram ji
مثلا وکی حیوانانی نه مثلا حیوان 40 غرام به yani 40 حبه حب کلیت که و 100 حب جی حب که 120 حبه جی حب که لكن بو 120 حب که هد بنده حب لكن ای زیرو پرا نوسای زیب نوسای قرش اویش چلیک در خوب سيدا برسك مالفي جوري ما بو سريع اول ما نفساند بو ما نبرسي لميج ركني لغورا شافعي چنه لغورا حنيفي چنه دزميج بله مثلا امام شافعي مثلا 5 ركني دزميجينه یک شيء نيته تبي خدا اذا قمت من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وقت يكون رابو لميسكو من سرچاوي خبشون و دسته خبشون حتى انيشكا و سري خمس بكن نجري خبشون بيت القران الكريم خد على صراحه وان هر چارا گوتيه يعني شوشنا سرچاو و یا دسته حتى انيشكا مسح سري و یا نگا بو چار و یک زبي نيت خو پیغمبر مدبي عليه السلام yani de ibadet be niyet innemel amali bin niyet yani niyetine be gelip niyete gözüytüsüz bu kod desmeyiz görüm o yakı tertip çünkü kadar Kur'an-ı Kerim'de hep tertip gotiye tertibe ban yani arkana ama mezhebi İmam Hanifi'de be Hoca Teala bahse tertibine göre tertip ne lazım mesela insan kara avli ne geyhbis o duda sarih meske duda ne desteği khubs o den serçabe lakin tarihi İslam'da ki avad ezmizne girtiyor peygamberci yani kesinlikle de o dezimiz girti. Ve çağır o niyet ne şartı. İmam Hanifi de ve ibadet ki kuzbu ibadet ki dine bekirin niyet ne şartı. An dezmez ve zbul mece. Dil mece de ve farz dezmez ne farz. Lakin mece be günahı. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam beni bir hikmeti. Sen de hep tamaşvani medhatide. Ama bugün zaman devam. Diyarbakır kelamkum khairatın. Size sual ki ma'hum. Böyle kelam ki. سيدا جامير كي نشانلي بويا نكاح خرجي بريه بله انجا او بيرك خرج هم عاجز بونا وما فيا المال جب نشانلي اخرى قوتي بالتليفون قيل فلان كاسج ما بردايز تمام طلاق يعني سي جارا قوتي انجا انا جيل هب بوشمان بونا böyle görev ana avul öğreneceğim هناك ifade olan gozarken dahi fetva beydan kadise seyda persim inşallah. Ama hadi Xude bin khayr خوشیده. Japonya'ya kelam kum khairatın. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar buyurun. Ya hocama bir sorum olacaktı da az önce büyüyle ilgili bir soru yönlendirdi. Hocam dedi ki çok büyük günahtır karı kocanın arasını bozmak için. Peki böyle yapıldığı zaman biri gidip de bunu bozsa, bu karı koca tekrar birbirini sevse, birbirini büyüyle bozsa. Evet. Büyüyle bozmak değil mi? Evet. Soralım Seyda'ya inşallah. Ya da büyü değil de ne bileyim bir hocaya gidip de bir şeyler yapsa. O ayrı. Bazen bu durumda karı koca boşanan oluyor. Sürekli huzursuz, kavga eden, birbiriyle mutsuz olan karı kocalar vardır. Onu bozmak da günah oluyor mu acaba? Soralım Seyda'ya inşallah. Tamam, teşekkür ederim. Allah'a emanet. Siz de Allah'a emanet. Ve temaşavanı me daviye bu işef. Size kerem ki. Wudu dezmej mesela beni Peygamber medvi insan ki dezmej bir kere dezmej de beni avan azay ki insan pe günah ket şu. Mesela günah gibi desti khub ke ya ev bir gol khub ke ya bir çave khub ke ya bir debi khuzman khub ke ya bir tefekkür khub ke ya bir nige khub ber günahara. Beni dezmej de avan azay tebden şu siloma Peygamber medvi insan ki vakti dezmej zikre بالداملا پاسی و گناهی وی اعضای چه گناهی که پی عفو دیم تابی گناهی کبایر خارج پی عفو دیم حتی دبی بنی قلباخی چاف اب گناهی عفو دیم جبروی هایی یعنی مثلا چاک لمیش پیغمبر مدبی لمیش حتی لمیش من کفاردین گناهی نابینا خود اب دسمیش گرتنجی الوضوء على الوضوء نور دسمیش نه سر دسمیش نوره یعنی اب دسمیش چقدر مر تکرار که باشه چونکی günahı merve. Van azayı kiriye Xuda afut ke. Zberiwi hava yani ser desmeyiz ulemeyiz gelen pır sakine. İnsan ki desmeyiz ne gire lemeyiz ne ke vallahi ne ev harro khubsuji bina genici. Yani jinayet skirme. Sedego telefonu van nişanı bu nikahı birindim yani ne bir ne düşüneceğim evdu te yortkin ya an evdu berdane. Ne. Hiç gibi gelelim. Ana telefonu da vakti haberne o tabi ne çubun bahav. Birinci gömmette berda ev pirek dve baine. Her talakını boşnene.
طلاق girse de doğdumine. Yani ki ana bxosin be havra bizevcin. Yani evi karın de talaq evan mana. Karın nikah ki nuj hev yabancine ku bxosin karın be havra bizevcin. Böyle Seyda. Seyda demiş Türkçe sormuştu. Dedi ki Seyda büyüden bahsedene günah olduğunu, büyük bir günah olduğunu, işte karı ve koca arasında açıldığını dedi. Şimdi bu büyü bozmak acaba nasıldır? Şimdi büyü bozmak yani bazıları büyüme bozmak büyük yani aynı günahdır. Evet. Yani büyücülere gitmek hatta mesela küfür bahsi var. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor Yahudiler çok büyüyle amel ediyorlar. Diyor Hazreti Süleyman büyüyle dünyaya hakim olmuş. Ama Allah-u Teala diyor ve ma kefere Süleymanu velakine şeyatine keferu. Yani Hazreti Süleyman haşa kafir olmamış demek. Bu alamettir büyü yapan kafir oluyor. Velakine şeyatine keferu. Yani o şeytani cinler kafir olmuşlar. Onlar büyü yapmış. Yani bu da gösteriyor. Büyü yapan kafirdir. Büyüyle büyü yapmak başka yani şekilde bozmak olmaz. Lakin başka şekiller ayetlerle, hadislerle, ayetler, hadisler, bütün İslam alimleri mesela ezanla birçok şeylerle alimler şeyleri ama büyü bozmak aynı iş. Bozmak olmaz. Lakin tabii biraz şeyleri hatta mesela birkaç sureden her birisinde bir ayet falan ayeti okuyor. Usul ve yöntemi var. Usuller şeyleri var. O yani büyüyle caiz değil. Yani büyünün dışında caizdir ama ayetle. Yani şimdi bir insan, bak alimler böyle diyorlar. Bir insan daima namaz kılsa, namazdan sonra bu namaz tesbihatleri yapsa, o sürede Felak, Nas, Ayetül Kürsi, o İhlas'ı okusa zaten büyü ona tesir etmez. Mesela bu nazar ona tesir etmez. Cinleri ona karışamaz. Hatta Peygamber Aleyhisselam diyor Bakara suresi herhangi bir evde okunsa sihr ona tesir etmez. Biz Kur'an'ı terk etmişiz. Evet. Okumuyoruz. Ayetül Kürsi daima okumak lazımdır. Sure Felak Nas okumak lazımdır ama biz Kur'an'dan uzak kalmışız. Sen altı abi xalıştır razı ben inşallah. Razı bir eman çıkıdır. تماشاوان هجا میشه وقت در برنامه خو حیا هفته که نبین خیر خوشیده اما خود سپین رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته